FC Barcelona na Real Madrid. FC Barcelona iracyayoboye urutonde rwa shampiyona. Birashoboka ko twabona shampiyona irimo gukubana kuzageza wenda igihe zigiye guhura, cyangwa se biragaragara ko nk'iyi weekend Real Madrid yagwa kwa Villarreal, Real Oviedo se ari cyo yakora kwa FC Barcelona. Ni shampiyona ifite twavuga ngo ifite guhangana tujye kubona nyuma yuko Barcelona itakaje no gutakaza ndetse na Pedri, nyuma gutakaza muri weekend ishize igahita itakaza Pedri muri mikino ya Champions League. Nibyo gukubona ko kurahari kuko kugeza ku munsi wa 20 wa shampiyona twigiye inyuma gato hari igihe cyageze Barca hari imikinyuranyo kinini, ariko amakosa menshi yarigeze igihe rayobora, ariko bagiye bakora amakosa agiye atandukanye, by'umwihariko amakosa aheruka gukorwa na Barca. Iyo chance rero ihaye ekipe ya Real de Madrid kuyibaho inyuma ho inota rimwe, iyi weekend birashoboka, ariko ntago biza gukuraho gukubana kuko still urumva tuvuge aba yari nka Real yatakaje Barca gatsinda, urumva still yabara amanota ne gusa yabagiyemo hagati yayo n'ikipe ya kabiri ariyo Los Blancos. So ku ikipe ya Real umuntu yavuga ngo birashoboka gutitwara neza ku imbere y'ikipe ya Villarreal, ariko nanone akaba ari match ishoboka yuko Real yayikora. Hari impamvu nyinshi. Umutoza yakoze ikosa ariko yikosoye neza, nge niko navuga. Biriya bitego batsinze muri Champions League ni ibitego biboosting, bifasha cyane ikintu kinini abakinnyi mu kuba bagira keeping iyo momentum yo gutsinda. Babikoze back to back, itsinze imikino ibiri nyuma y'amakosa bari bakoze mbere yayo bari bakoze kuri Clasico. So ni inkuru nziza kuba nabonye umusore Rodrygo yaragarutse. Icyo kwibazwa no kureba se araza kugirirwa icyizere kuri match ya Villarreal, kuri iki kiragano cya Alvaro Arbeloa mutoza w'ikipe ya Real de Madrid. Nabonye hari byinshi biri kuvugwa, sinzi muze kumbwira neza. Nabonye bavuga ko Chouameni afite ibibazo biri discipline bituma ataza kwigaragaza. Ntabwo yahagaze ku mukino nyine yuzuza amakarita y'umuhondo. N'amakarita nta kindi kibazo kindi. Nagize ngo ni ikibazo kiraje asimbura. Bakita cya discipline nyine. Iyo ari suspended. Nari ngize ikibazo yuko byaba ibyo avuga ni akinjira yinjiranye ibingibi. Oya ni cya discipline cy'amakarita. Gusa ni match nge ntekereza ko ikipe ya Real itakora ikosa mu gibona none hasigaye minota rimwe. Villarreal ni ikipe yatanye umwaka w'imikino neza, sofa iri no ku mwanya wa gatatu niba nibeshye muri La Liga. Villarreal ni ya gatatu, ariko ni ikipe ubona irimo gufata aya makipe twajyandika kwita amazina matoya ikayahana byanyabyo kabisa. Yajya muri izo kipe nkuru ntibikunda. Barca ntibikunda, Real ntibikunda. Ureka nka match ya Real Madrid bahuye noneho isabwa kubatsindikete n'abacaho. Inafite n'ibirarane. Gutsinda Real Madrid keticaho. Birena na Mbappé kubita bari kuse bitatu match banza niba ntibeshye. Ni ekipe ubona ko ikikwereka ko guhangana ku rwego rw'amakipe asa nk'afite uburyo yubatse bufatika biyigora. Iso yasezerwe muri Champions League yo na Carter Mat mu makipe ya mbere yasezerwe zasezerewe arizo za mbere biri official. Iso ubu ngubu mu mikino muri Champions League ifitemo inota rimwe ryonyine. Gusa ari ikipe nziza bitandukanye no kwitwa muri Champions League muri Liga yitwaraga neza. Ikindi cyakongeraho era cyatumira match sa nkaho yabego mu ndirwamo yo kuremera no kwizaba ari ku kibuga cyayo. Ubundi yari Santiago Bernabéu ku kibuga cyayo. Ni ushaka kubona ko haza mu bwo buremere. Ni ikipe nziza muri shampiyona. Kuri aya makipe twakwita kagereranyije, Real Madrid igiye gukina dafite Chouameni hari icyo yabafashaga, nibyo ushaka kuba impamvu. Kylian Mbappé ameze neza, Vinicius ameze neza, Antoine yazamuye icyizere kuri match ya Monaco byo avugaga byabustinze muri y'abahungu bose. Atsinda igitego cye cya mbere muri Champions League.
ni boost kuba bafite Rodrygo nemera ko ari umukinnyi mwiza kuri nimero 7 bagira ku rutonde wese ya dropping amasentono cyane nta no kubitekerezaho ni ako kanya ahubwo akamuzana amasetora akamusimbura nekereza ko ari boost cyeka wenda bigendanye n'imvune gushaka kumushyira kuri pressure amasetora ashobora gutangira ariko kuri umukinnyi nka Chouameni buriya Chouameni ni umukinnyi uba ufite mu kibuga hagati ariko ubona bizi neza ko yanagufasha muri defense bibaye ngombwa bitewe nuko umukinnyi mu kugenda hari igihe ngombwa ugasanga amakarita abonetse mu mukino imvune se no umukinnyi ushobora kwafasha role nini cyane mu ikipe ya Madrid ukabona ko yagiye muri back free yongeye kuba cyane kumutakaza rero ushobora costinga Real Madrid ikintu gikomeye cyane ariko nekereza ko Arbeloa muri no minsi arimo gukora ibitekerezo by'abakinnyi uburyo bumva nyine bashaka gukorera equipe kandi nabo enough is enough. Real Madrid ibyo yakoze ibihe biyaciyemo igihe kirageze ngo abahungu bumve ko hari ikintu kiza gisigaye cyo kurwanya ni champion nyine cyo kinashoboka kuruta n'ibindi twanavuga muri Champions League ushobora kuyibara ariko Champions League ibyo turabizi ariko niba uri hagati yawe na Barcelona binota rimwe icyo kintu gishoboka cyo gukinira uyu mwaka w'imikino ibindi bya Champions League bizabiza nyuma dore ko n'ibyo bikombe basigayemo bibiri rero kuri Real Madrid sinyundi yo kuri ikosa iramutse ikoze ikosa yaba itanze message mbi ku bakunzi bayo muri uyu mwaka w'imikino ariko nekeza ko nabo nta herere bakwiye gukora gusa bagiye gukina ikipe ikomeye yagutsinda ntibitungurane ine test ya mbere bagiye kubona yuko koko ikipe yisubiye koko umuntu yabonye match bagize kuri Monaco ahitagira ngo ikipe yagarutse baratsinze na Levante 2 ku busa no kuri Levante bagize igice cya mbere kibi bagize igice cya kabiri cyiza ariko match ejondi ya Monaco match ubona ekipe retse no kuba batsinze ibitego batanafite umupira bamwe barakina neza bakinyi barasubira inyuma cyane cyane abimbere barafasha baratanga contribution mu kudefanda urabona ekipe irakina neza nka team ariko kwa munabone yuko ko ikipe ya Real Madrid yisubiyeho no kubera kuri match nk'izi ko Villarreal ni ikipe nziza ikipe ifite umwaka ifite abakinyi beza noneho yanagaruye Pap Gay yavuye mu gikombe cya Afrika mu kigenderaho hagati mu kibuga uyifashe cyane ntekereza yuko bayitsinze abagaragaje ko bari sereno no bashaka kwikubita gashyi bakarakwa twari igikombe cya La Liga no kuvuga ngo niba natsinda match ku munsi w'ejo bazarara ku mwanya wa mbere cyane bategereze FC Barcelona ku cyumweru Alvaro Arbeloa yavuze ko nta mukinyi bazinjiza muri ku kwezi kwa mbere yavuze ko icyizere cyose mu bazatakaza cyangwa se bazakigirira La Fabrica na Académica Real Madrid nubwo wese ashyiramo aba bana hari witwa Diego Aguado n'indi witwa Sestero yaje gusimbura yanatsinze igitego bakina na Albacete ukina hagati mu kibuga yaje gusimbura Chouameni wo Aguado yaje muri defense ko afite ibibazo ku mvune yavuze ko abakinnyi benshi bagenda bagaruka gake ku byavugaga bavuga ko yamenyesheje Trent Alexander-Arnold ko agomba kugenda yabisetse cyane yavuze ati ntabwo ndi umuntu numwe ushobora kugira uruhare mu gusora umukinnyi muri Real Madrid. National yabitangaje naye mbanza kwibaza se iminsi ya mbere aje ntabwo aramenye nimba ari umutoza igihe kirekire Real Madrid atangiye kubwira abakinnyi ibintu nk'ibyo basohoke bagere yabisetse yavuga ati mu mvune ntarakira nge numvaga ukiza muri logique na byo making sense ariko National ikinyamakuru gikomeye muri Espagne cyo cyabitangaje cyonyine we yabisetse cyane muri press conference yavuze ati ndi umutoza wa Real Madrid ushinzwe gutoza abakinnyi sinshinzwe kubwira sindi ku rwego rwo cyangwa se singe wasesinga ko umukinnyi agomba gusohoka muri Real Madrid n'ubuyobozi bodi ya Real Madrid isohora umukinnyi muri Real Madrid yanavuze ko Trent Alexander-Arnold ari umwe mu bakinnyi ngenderwaho bategereje ko amera neza yavuze ko ari umukinnyi ategereje gukorana nawe kandi azi icyo yafasha ikipe ya Real Madrid rega n'ibyamaze ngemengeza ko zera speculations n'ibyamaze gitoya umutoza simbuye bimwe mu bintu byatangiye kumugora mu ikipe byaro kugira nibazo n'abakinnyi bakuru umukinnyi usanze akatizamubwira ngo nta kipe gufite muri projet ntago nekeza ko akanya muri position kuza kuvuga ibintu nk'ibyo buriya hari ibinyamakuru bishaka gutwika ubushize hari ikinyamakuru cyitwa The Sun sinzi inkuru cyakoze kuri Paul Pogba agikina muri Manchester United byarangiye Paul Pogba kijyanye mu nkiko bavuga ko igihe cyose azabakira muri Manchester United nikiramuka kimukoze inkuru cyangwa kigashyiraho ifoto yiwe ku kinyamakuru The Sun kizamwishyura rero ari inkuru iza
nyine nawe ukayireba ukavuga uti se koko No, kameme. oya nibi ngibi El Nacional Areme. yavuze twimaze nibi ngibi El Nacional yavuze bishobora kuzaba ariko aka kanya uburyo igihe bivugiye munekeza ko nge sindi kumva logique irimo kuba Ayo. Trent Alexander kumuvuga ngo ntago ari muri projet Ikipe afite imvune amaze gukina imikino 16 yonyine ntago arerekana ubushobozi bwiwe n'imikino mike yakinnye yagiye agaragaza urwego rwiza ikibazo yagize muri rusange ntago ari ubushobozi ni imvune kuvuga ngo ntago arimo aratanga contribution ngo defensive ngo ariko ntago ari muri projet z'ikipe byagenze wajya bitabaye kubwira Trent utarabwira David Alaba amaze imyaka 3 adakina araba n'undi bazatandukana muri uyu mwaka nturabwira Araba nturabwira Sebaros nurabwira Sebaros nurabwira haryo undi maze igihe mu mvune ninde na Milita werega wana icyo darimo no kuvuga amezi 7 namaze ntago ari cyo umutoza yavuze ko Real Madrid nta mutoza yerukana umukino ntawubaho ntawe ari uko shabari ko bari erega waza ukanabwira Sebayos waza ukabwira umukinnyi nyine wandi utabanza iyi ni izina remere kuzura umutoza ukatubwira Trent ngo ntabwo uri muri projet ntabwo mwibuke inkuru twavugaga ahangaha umukinnyi ugiye gusaba kwa Real Madrid cyangwa ugiye kuza muri deal ni Perez ibyo bintu birimo uribuka uyu mugabo Lucas Vazquez na Luka Modric ntabwo bagiye kubaza Ancelotti cyangwa undi mutoza wese uzaza baragiye bakomangira Perez waturika kinundi mbwa kungahangaha aravuga ati ntibikunda baragenda suko umutoza we yavuze ko yifuza ko ari kumwe na Luka Modric undi mwaka uyu Xabi Alonso ariko bose bavuze ati ngisinyi bakeneye nimwigendere ntago inere n'inkuru kwirikinga na Roberoa oya ibinyamakuru binini hari ukuntu bifata igitekerezo kakigira inkuru uti bigafata nk'umukinnyi ari ibintu ubona hari igihe byabaye ibitimo turavuga ko nejo ndende umwaka utaha baratandukanye kwera indi mpamvu ariko ukuntu bifata igitekerezo kureba situation zari akanya urebye Trent Alexander kuza muri Real Madrid ntago nyine birakunda ntago kariyere muri Madrid arayandi ntago arayishyira ku rupapuro ngo agire ikintu akora yego birumvikana none ketereba ibi harimo ikatibirema inkuru ishobora kuba yamakinga sense ko kubwira Trent kubera ibiharimo kavuga ngo akanya ngo ntago ari muri projet za Real Madrid hari umuntu ushaka kubyumva ko ari kuvuga ngo nta kintu arayikora uzi ikintu nemera ushaka kwandika ngo yishimye full stop ukagaruka aho ngaho kiza muri kuvuga ngo akanya Real Madrid yavuze ngo ntago uri muri projet nyuma amezi 7 gusa isibona ko utari muri projet ahubwo se bamvuye no nkuru ngiye nayibonye nkabona nk'igiwa cya Berpe ntabwo impamvu ari n'igihuha bazatandukana Dani Carvajal nicyo ngiye kuvuga azagera mu mpeshyi n'uyu nawe itagenda ntago bishoboka so mu kuri Barcelona wenda